Hello, hello, hello. May kakamot, may kakalor, kuway kakamot, na rin kawun, kuwa kujong dilajit. Kuway welcome. We kodyang seben. Thank you, Burhani. Welcome. Kono coin. Inchamot na rin kawun, kuwa kujong dilajit. I greet you, Burhani, in the name of our Lord Jesus Christ. And aran jam kan wake tene ani chola yang ajang red. Ke kairin kia kakan. So you can surf without getting fished. Inke bene Facebook yen. Ba were ni alik ba be share. Kana There's no wut kan place alik. like Chrome. Get Acha Chrome for kalora red. Windows. Garang in chamot. Chamot red. Nerin kawun kuwa kujong di lajik. So cuman channel wele ko walkin gwolo ene baba were ne alik baba share kan we ko ben ko walkin gwolo ene tid ba ko diak ba katin batana ko diak chakatin welcome yang jokin chalore ren rin ko wa ko jongi leje we ko diak ben ko we ju chere ko chin ne alik bay anche pio mera red tin chan wo be tin nyale che wala muwe ko che wo be la bay ko ke wo be mani mo ko chiro kol so ek pietaret nyale awada ayo ko dua le charet ni piade pionde ko la jengde ko piade ka loy wo che dak ni loy pet yen nyale de panel e wado ko ke wo gel ko nyar wo yen ke chag wo ko chag walk ne kerde en hisime ku kanyar walk are kaye ka loy ben aye ka loy walk ku ka ken ci ka chabe so nyala inde panel apiat buya no buya le buya dor ku buka ka ya loyen ene ka chan ben ye kola ku kanyai we boy ada yen nyala ka ye lwele na mer ko chero ka diang ni rin cha ka wil ke na bakagam ku ko wai wani mat ku bunyala nda budor to jumano ne mit ki Israel ake ye ben kul sabat ku bu ko nyut ku bi nyala den bi dor ku ben nyala be ben kemken nyala chawa ametaret na nyala kuliu ka kin pire tene pengam so wanyiku atotene epengam en nyala inde panyal so ka walk wa bin nyala chabu pion abu pion dit te detem na tabungu duor kana yin ekana music aba pol ku wa bin nyala abu pion ne dit te detem abu pion dit te detem e jam ye wongor ner duben na nong ran ni chen kin be ked wena en bu nyale cha wada bu pion ye din acha yo tana so abu kere music Wangone Dubai, yeah, wangone Dubai, ne Dubai. Ngare wang ne du ko chatwa, ngare wa te pierde. Yeah, what yong ne do Dubai, yeah, what yong ne do Dubai, ne do Dubai. Tiong wa pion ne do Dubai kumatwa. Watch it in a dull carriage. Yeah, what young near Dubai.
Yeah, what young near Dubai, near Dubai. Young up yon near Dubai, Kubar Jabwa, near Kulay, Kutie Kuril. Yeah, what young Nagamadud. Yeah, what young Nagamadud. Young up yon real degam. Barbanyota man ko bany. Yeah, wako nerekia. Yeah, wako nerekia duritia. Kaji pyo kumid wabe wachi man ne jod wachi reng ne win kerech. Yeah, wapyo ne wedu bany. Yeah, wapyo ne wedu bany. Pyo chwa ne wedu bany bukutiam ne nyich nyot. Do wacho yetiam ne rech. Do wacho yetiam ne rech. Rej darun yemen ke yena et kawa. Yena wat de tiam de rech. Un kuwa kujong la jek. Un kuwa kujong la jek. Un kuwa kujong la jek. Like the yum the pure there. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Awut and Yalich. Watch Babada, Awada, Yakoba, Una Tia Kudor, Nalinong Rierben, Achu Pion, Achu Dua Lech, a Piada Pionde, Kedierka. I encourage, we are encourage, why would can Yalich, ba pure dear. Ba pure dear. Kuberan ben Yalich, be a pion. By a cat. A tato ben. Me a pure, or a non ben. Anytime. Any cake you malika I loy panyal. Malika any cake you loy panyal. I Yalich. I could door, quiet a pion, queen a cake choked. Nyaling the panyal is worthy kayek a luil, bouquet halloy. So, again, we check a lore, where would can Yalich ben? Kaden ben walk, one him cheer to your colon. Ato nebungotic. Ato nyot, chuk di tero. Nyot chuk di tero. So na to Bible aba kwene tong jeng. Ato nyot chuk di tero. Yin bi chier aba gol chuk tine tier kuro. Kubala koj e tier kudoro. So again, aba kwene tena. Ran che yu ki yin kwanya chuk. A nyot chuk di tero. In bi chier ba goli chuk tine tier kuro. Kuloko chi chuk tine tier kudoro. Bible a jamla. Alwe le gari malaika ai. De Kanitha to ni Pergamum. Uke kaka alwel ka ni yen man muktem mot. Yatogro. Yalwoy duaya nyich. Kuti yin chengtin. Agutu to tunde chaten tin. Kuyin yerin chamuk. Kuyin yerin chamuadot. Kuyin kin gamdia. Aken ya jai. Agutu manwan. Nakul ka antipath. Dulengdia. Randien nongadot. Chino ni weyi tiye chaten cheng. Keka dianka eka terenke wani yin. Nikunong yinich koch kok. Ye piuj de balam gam. Mani piuj balak
beke yen kop twat ni mit ke Israel nim bigya chwet ne kaye ka na idol ku bigya abel ku kok ato kan yin iya ko ye pyoj de nikleya tengam yen weli pyo kelken bedaylo enongin ku bagit wan yin ne tem datok ranong yit kene ping keleg ni jong dit le kanisai ran ye tem yene ka biyen mana chitian ku ka biyen kurer ku garin jut ne kur tok ne kur ko rin chin ke bekanyich ayeyen man ye kelum wa beko chitene ekene e were nyalech. Praise the Lord. Hallelujah. Yene ke ben wa wani mbichiete ye kole bat ka wa ngot ke wa ken wala Bible date wa boni mgurpin bu nyalinda bu dua lej bu nyalinda bu teach wa kon because a chin ke lew men ran yetuk te chin nyalech na nong ran jam e ka nong ki ye loy te chin nyalech ke ran domrat because create da ben e ben nong nyalech ajel create da ben e ben nong nyalech kuen an jam ne keresano an ci jam e koy toroke because Bible ay keresano ke ka ke ye ka wet ku keresano ke ka non ke nyika ku keresano ke ka ke wel ka ye ka ping yen kuen wai rot ga ye nong nyalech I can walk ya kon so I can ke lewe na yak man jamatena I can where nyalech cha lew tichine ku where nyalech cha ping tichine because anya yon taen roki kenen where nyalech koyen nyalech I can kenye kiti ni nye cho ka ye chu krito yong chi loy akwe so we ko dai ka na ya ka ping man yen we ping wil ka nyalech atoken a week ku nyalech e wo kon ku na chi wo kon ka du kwa lech a chani yen eche obligated a chan bo kon but e kai pionde so yen wo bo nim gorpen lenko na lech ping long da ne choda et nongin baba una tie ku dorin chu dua lech baba ne len ko pio chiran woglu be kol chir ko le ting baba e yine kai de piondu ku ne du ku pelin wa pal karach ne ke chine lwe ku le ya de ku le we cha kai cha ting kol chir ko le ba chan ba lu ka ke piondun e ba e we ya ka choi ting kol chir ko le agwa ko wa piod wel ku duo ko nyale Benydit Yakoba achiran walk lu be pure wel tichini kwachiran walk lu be ben nongin tikinin bamda gurtok kwachiran wong non kelu be lew yin Yakoba nyalendit ayen Benydit yin chu dua lech ne ka piadye ka luy wong ne pirich surpassing human understanding go what we wanting do ye chu krito wana la ko wangot ko wato roki ko wangot ko wato in the pit ko wangot ko wato tichol ko wangot ko wa loy right go pio kai na walk ku toy wa wantung du ye chukerto achan ben buwa bele wilku buwa bele wil piet kawa mana de kawa e wa pal kare kwa ku wa tike buwa nim duoye Benydit ye chukerto yin ke del ku yin ke ye ku yin ke pir achira na walk le be del nyi tichini yenin chul ku baba ni piot kwa ye toy wa jong di le jekin Benydit
beke wel kun bu ke lwele tene ke biya de ku yin Benydit baya makara pondu ku chin wedien jwatin Benydit ku ba wut ku yadda baka kony baba bi wel bi ka ping biya de ku baba kuna non ka baka lwel ke cheka ku ka dune ke chapin ke gin Yakoba ne alindit achan walk wale bu go yero bate ba wangor ba ngor ne ke balwele Benydit be ya dande ne rin ka wun kuwa ku jong di lejek amen. So thank you so much. We coach ben we chaka do a ledge we chaka load again ne rin ka wun kuwa ku jong di lejek na yera ni yin bo ki yin tigaw ne ke piete Facebook yin le ba video le ba be pol ku bating ka chu lwel ke chen wo te bung chu kwen ne ato bung nyot nyot chuk di tro yin be chier golku chuk ti ne tier kro ku lo ku ko che chuk ti ne tier ku doro but kan ngot kan ken gola we date anong kadiang kar ba ke cher ken wek e piat agut ka loiro te pinnam ya na non ka loiro te pinnam ka piat yada bu ka ya cher chan wok water pinnam tana ya ka tin kar ba cher kan ken gola e bible e tong loiro ta e tong chapin tong kam Israel kan ko ye ke chola Hamas Hamas ache je chimane lweli yena jenyi junub Sudan jenchi identify ke je ana bo tong ka kala tong ke koy ke ay ke chola terrorist ay nyagat eran che lung kwanchok eran lui ke den kor e ke kor pionde so ke koy ka ay nyagat a chi koy ke pinnum a ke got ke nyagat bata ye ke lele terka ke ne Israel ye ke lele che Israel che panden che jor ke Palestine ye ke lele Israel panden che jor ku ke ka kor panden ku so cake ke loy ke ruon ke ben aye pan chole ran pan de to ya de ke ye pan de chokoch ngade a che to ko pingwel yen ke koy ka aye ke yen den koy ke yen we ke nyagat ka ba de chi loy ke nyich la loy te den ye la loy pin ke wet ke mana arier ku kanang den na mo ke ka ge Israel so arier a che riedit leben ke Israel but war ablo ku leke ko jiu naka mit ku naka diar dir ku naka ror ku achiran chipol ku jot ka koy kok so ukene yene ke tong be Israel pyo bria karet on chen koy ke tinga ke chika noya go pyo ria ku le Hamas abadil nyanyen Hamas etong ke doj gol a che doj gol tinong dar Israel aye bio but ke piede Israel anong ke ka kenien ke deng intercept na che saru che moy ke bo koy la no ke ting nyal kuriok ku moy ene ke pir Israel na ye pan chir pan den junub Sudan de chwana ai chi wana ter ai chi wari yo pachan ke tong de na ye ko kor birana ben nyanyen so tong every time yen Israel yen la tong
ko chai dier pin no ben e to ko chi dier ku ki yen ko dier a chan Israel anong enemies bich anong enemies bich rete anong ko ka ter bich ko ka ter a che golpen kuna tenke pan tin ko ret ko ta tinali but a chi enemies a chi golpen enemies ake ke larab nong yi Lebanon nong yi de Gaza toten ku nong yi Iraq ku yi Saudi Arabia pen ke larab ke yi Egypt e kana nong ke lwe Israel ka mer ku ye ke kanyi korbi Israel nyanyen ku tong a che tong abach e tong lo rot panel e tong lo rot panel e ka mi yi nelik kene jok ku tong a cha kon pingon e gor bu nyotek ana de ke tong rot kon lo panel won yene jong raj yene lwe le kor tanyi nelik a chan kon jam tine cha bany to kon go tong go rolo go ke chok ke jaraj alwela ku chu ke pin no matan ene ka chene ye chu krito chi lwela wo benang bi non ko ke pin no ka jong raj to tana kuna ting eti yene ke wet ke tong tartin e ka yin jong raj chu tien ka go a changa le chol ko kai rutian a chiran korbe nyin nyot ku kai ai ko tuong a chin ku kai ko temrut a yen ran chungen ku chu ran temrut so ke ka a che loy kersanoi so ke ato ke ye koi ka ter enang mit ke Israel ku ka to le ter e gorot golon ke ter min won ler nelik leren mit ke Israel e panoma ku le panoma e ka che yen mit ke Israel nin ke ta gol tomrot e kin nelik che le ke ku le nyai ke nyin chiran wan ka a chan na wan ke ka be ya ko yi wenyin a be ya ko wenyin aboya tom baboya tom kwen ke lo rotma it ke Israel abetor lakini chan keden wo koch oi kakne ale cha yoku ke pin ku ka chu ke korbu ke ya loy ti chen ne ale che loelte kwen ke wo do chen kwen ke wo chanwan a che chen ale chi ko chu mit ke Israel aken ke koi ke weto ten ye ke chol Palestine aken ke bicho ke kin ke cho a chanye ko chinale chilwele chirando ku panoma chinale lwele be ya ke den ke mit ke Israel so won kin ke bicho ke kamane ajal yako Israel ni lara paben ko to ke ye musiyin ye ke gam manade ke penye Israel but lara to ke muslimin a chi gam so we ne tong ku lo rot a chi bible chi le kul chien tong di tabro lo ku Israel betatin ku kabeloi attack e ko ke pinnam so yene kana chi tong chi ben karana ben to ka dier e chier ke betong e kene yene be kol chien bay so ran gak
ajam na pianga bun man ku koi ko ajam war chene tongra loy go America go ka ken ke tong go ka rieng ler ku teo ke Israel chana nyi manada ka larap abe na nong kor ke bi tong jor Israel ke ka be ka kon ka bi America ka kon so war chene America ke na loy larap abe jam kulela nong Turkey ka ken ke tonga che ke jor ko ka che ke lar Mediterranean along Africa along ti to where tong so I talk ke we ke ni ko jela Iran alwe Israel na le rablo ab Gaza yen pan ye Israel biu che mane to tong alwe na le rabi je che blo long tin alwe kan betong aba loy ken Israel Iran kan ku Israel akor blo long tin edi che lo long tin bata ya America ye lwe kon yu yin kaj because anon ko chi ke wet ke jor war chi ke jor ye ke chol hostages che rata loy panda chega bata che tom pingon ter ko ter the SPLM la non ko ye ke chi ke dom bata chi ke beduni chi ke bagam so ke wet ka hostages a chi ke lo ko ka chi ke no ka be ya la yo chartok so kwa lwel Israel lwel Hamas alwel ka ba jor alwel ka ba na lwel ka chin Hamas tong bedong a chan ke ka jurwatam so na jel Israel jel korbe Hamas jel korbe nyanyen ka Hamas lo kule tian to kotin to mitin ko to diartin ko civilian ko cha ba che mandunu ko che mandien lo kule tian tin ku jelo moch kana lo Israel le moch chana nyi ka Hamas to ten ka kanong ko diang le ka lwadoi because a che la tor chuman yen ror tor chuman war chen wala roki ken jenya SPLM chen la roki a ke tar tong to me to kotin to civilian tin in ke ti yen ror tor that's how you fight the war yin jal kulo tong tor to chen muatinin chen ka bana but Hamas chi loya Hamas etiane tiko ku jedang moy kuna le ka le moy ke tinge ka le moy kulaga amita ka no yo ku diara ka no yo ku tinka kulaga tiniban ka lara ayi war kene panakim ke ka moy panakim by mistake ke Hamas ku kanyike ke chi moy kulul ke Israel be ko rutang yan amuzara dirware ke ting bane alwela ke yen Israel yen panakim bi ko Israel golwela ka che ku jel Israel jel evidence la bebe aguti jam ke man chen ke gam mana de ke bi panakim chen Israel je le be panakim bi ko yalle ke la rap a chi gam aguti men aguti la rap chi pyo ku ke nyut ke ban atien ke te moye tin ku te lo nyente
ache del ne ala chikan del benia pingalwet ku benia torlwet ku be ko pirlwet ku le ko ja be kan no lwet ene ke ye chukar to le ke kar belwel ayet e pan to Israel tine achana na museyin kok e jam ku le la ya ke pan Palestine a gutche ta entin mit koito ke diana lo pane ache panden lwen ni ale ci pin no mane ke chaken ku kito tin pen e ke dia pelo ke chin ke ran pin no meten adwoye kake kwan yar wok ku ke wayen kake but na ci pin lum ku lele pin ya yin Israel ku pin che yen a wundia ken ka lene tong loy. Can you imagine? So ke I antichrist. I against God. Nalin the pan yada I die. So na kor ku bulo yitongi ka kor ku bulo kunon ka nyiko. Ko kor ku bu ter kunon ka nyiko. Ko kor ku bu koy kwala ago nan ka nyika. A charan ga kamane a jogi kui a ken Bible a ken kui. E yen penye e lum la rapide e chinali chilwel we bakatie ku we bakala doni. So uto wan chene ka tie yene ka chene ko ke chole Turkiya go kula ben ku bi ku damka Israel ku bi British bi ku TMK ku jor na woni jel British yene ka chene nyalit mit ke Israel do ku yene ke te chene la Arab jama mane ye ke den so pen mita kai kwa e pen nyalit ku ka che gamit ke Israel en achiran mit pio e ton lo rot e non ke koi ka ku ka chiran mit pio ai ke ka mit pio de ki lo Israel para chiran mit pio but yet ai ka loel ko kor bu ya ko chi ite panda South Sudan ayen ya lende panyal aye loel rani Israel tie abeati ku yen ke chok a country America tie because they ko ken Israel panda war lweli na lwela Jerusalem akor beloy ke yangade akor beloy ke ye capital achan Jerusalem yana ke ye pan to ke ye city one to David tin King David ku boko lwela boko ja vote UN ko ja vote bye pan be yen ngade be Jerusalem beloy ke ye capital chimani Juba beloy ke capital Israel Junub Sudan e be a vote absentee akin be a vote e loku major way kuto whether absentee when you do that means a chikor kunyal in the panel nations ayekati nations Israel ti ayekati so kor buyalu kayen yalikalwel hakin kler wo kunong larab chan buyala ko kan larab kin ki chi loy wo tin chi loy wo kala lew ko gi kwon ki junubin ci lo bay ki lara pi agum ko ka to ka ci beduk pad wo ko ci ben America
ku ko che lo Israel ai free hai chini bu ko da ko ke ne enemy chin ke loy ko ma le chen chi tai ma che jor ku ke ya no kor ba bay a ke ka riyo ko ke ka bara kor ba jal to ma ping news a ga ka news a bi red e choka ene na ya ka man ku lela ne ane journalist ku taw tv de e ka lo roto lo bi cher ki ngade ki tv de bai to kor bu ya careful e wel ya ka lo wel ke kai ko ship a pieng lies ka lies ka tiongi a pieng yit ka yit ka tiongi bara kor man chen kriye ci ben chen tum la werere ngelwel kene ku ngelwel kene ku nge jamle e ko cha nwan ta tu ben yit yuti yetong yi so wa kor na badai kin ye dai resources ye jam yit al jazeera mana chai wo al jazeera ko sai a che jam yit so mita ka ko e kene yene e kar ba share ye be kul chen bay e ken yale chini chen bat ka ji chin yale ka le biro loy ti le tong ko tong but abu ka jalting a chiran ni chen anon ka chiru ta loy ka wa bi jala dai kulango so yene ke tong Israel kan Israel anon yi ka jelo ko diang mana alwela ran gak a chin gi chiam chan dele tiek mit a chin gi cham ka bata ye Israel ye lwela na la artina mana ka kirad bir ku kuiti to Hamas tin ka koy ken ala to so waye korbe kontin ko belatin abu jaltin be koy China yada a korbe latin alwela ci kaken ke tonga ci ke bay ku ke lo ke ting na ting tiera America ka lo tiera America dola jawpe so wanon ka lo irata duku non nyale ku yo ku nyale ndatich bo wokun nyale nda ke kaka a chirut beloy ke thoko pin ke kanisa totana a chira lo anyi ku kanisa a chibita yin ku en wa chibita because I chi Bible I chi lwe la chi e chukurto chi dupe ku ka chi bungu nyota chi lwe halwe lo gwa dundi tati so wa chibita I chi Bible I chi lwe anada ka walk wa chibita tan so na dia ketena ka pin no makento but wa be along ta to ko ben so walk wa be jalla a way date malech anti dama ne ke jor ye kne na yera ni yin pej ben ne ke den ben wa jal jamtin e kne chu queen ato bung nyot chuk di tro chiere golku e chuk tin tier ku ro agutti chuk ku loko ko che tier ku dro ku ke jam Bible awet ale Kanitha ajam kene Kanitha but te chene lweltin abu lwel te chene Bible lweltin e jon ka yuko kulula gara malaika to kanisa de Pergama a city tom cherry city chirmani juba lakin kanisa jaltatin ku kalwela ye terke
terke ke te yaka pingete alwele yene to ke kanisa ke doroben aketete so Pergama e kanisa tonguto tete badano ke chin yaleti go jalwele gare malaika to ne kanisa yo ko loy do nye ko te chinginte yin chingte to ni chatente yin ching a city de chaten can you imagine yin keresano kubacheng te to ni chatente what do you think because chaten enemy de mit knowledge ala batonga mal to ching te to amuti amal kwamu what do you think amal ake to tere trach but akirin knowledge akene kapol ken kirin ki chukurto akene kapol ake ka lumon lula bar yin wan palerin ki chukurto ku yin bupol ake yetreten but ke ene ki chu pingtene a chinale che ting mana ade ke kanisa akirin kapol kanisa continue be gwere ne alej belwel a gutte lwel ye chukurto lwel dulek witness rani chola antipas halele duleng dia no ngadet alwe ke no way ten et to ni chatenten alwe ku wake na pol you continue to preach the word ku jelie chukurto jelwel kanong ka teren kan wake ku keka a chi ye chukurto wa chi kalwel to condemn the church a chi kalwel chan the puria ka kanisa go alwel ke a chan ba kanisa be rodwell ku beloy perloy e kuon yani ke yen ke ka kalwel a chi jale ke kulwel la e way puj alwel tena alwel kanon koito ne way ye puj balam muk man puj balak beke yen kop twat ni mit Israel ni so non puj to kanisa ku puj a che puj pet e puj rach e puj adom bene mit ke nelich bene ke nyai delde nelich e puj balam chen balak puj e bupi lwele puj alwele kayaka gam batarach e puj yen balam chen balak puj be mit ke Israel chakot meaning bi kray loy be ke yey way dele nelich kujela pyoida kulwel nyut ke ya pyoj ke ya biya chwet
e ka chike na idol bia chwet mit chike na idol you walk on yak on core walk to wa pa ni jing anong lendi chitaw chili kulwela ke lenyi jok a le mi ta letal ku bi ku ngol ku chwerpin chwere letar e lenyi tar ka wala ben bu ku cham ko that's it a team ay idol wa chini ala ni pan ala chilwel dokoro je loy ka chirka pin ku ka chirka ke pan ala dokoro to gwang ke kaka but we do that so ekene e chir ke chin ke tatin ba dene ke dok ye cham e mis teke na idol e pio balam ku ka bu pin ale balam yenga ku balaka bu pin e samare ka loy ku kanang pio daya alwele pio yen we nikleten we pio dena yakaga nikleten ai akinta da kene got bible a ciye chukurto a ci tawya ku ka kene lewo ke yinga ku ka kene lewo pio den but pio den a men nelik so okay ay ko ye ke chol false teachers ay ko pio che pio ne nelik ko pio bi Kanitha yero ene ke te le bana tiangte because ne keleten e lwele tene ku ke kon lwelwar ku ka chinta da yen wo ka yo bible so wa ko pio a ko yero ne dele nyaliki ejal jam ko le enya twen a ci lwel ke kaka a lwel ke ne yen man muk temot tok ye togro yen ka lwel ke kaka yen man muk tep temot tem ye togro tongmot tem mot so yen tina ci jalwel e ke chien je lwel wel ke wopiot pal ke pioche bak beitin wel pio ne pioche a chan ke pioche e yada a ci lwel tina ku lwela ke mit ke nyalech e balam e mit ke nyalech man chim man pioj balag be ke yene ko chat ni mit Israel nim bike cham bike ke chilam ya cham or bi ya cham ne ke china ke dol ku bi ya kurdiar kating eda chene loy kanisa ko ja kurdiar ku kene e pioj eto kanisa ku keto ke chegam ku kaya duom e pioj a duom a che ke pioj ya yene ke ran chol balak balam e balak ke pioj be mit ke Israel be ke choyo kurdiar biya bel ku biya cham e ka che ke na idol rakini nyaleng de panyal e pioche chen ko won chen ko nyen je lele wel ko piote e pioche baka beitin je lel ran betem alwele ran betem ka bayen ngade ka bayen mana emiedo ni emit ke Israel ye ke cham won to ke sarai e lun panial ake cham miete lun panial
alwel ka bayen ran bitam ku ran bitam ya alwel ka ban kurer barin ka got ku ka bayene ku ran yen ka benye tak I promises ka ye chukrata kan ba ka pya loy yin briyo ku yin loy ka pya che ka pya sakan e pin no mutene way ko yog bu lu bran lu yalla betu ya kwer ko jale briyo but ye chukrto jamba se wali pyo see that's it pay pyo well ko do lon pyatik ku yin briyo yin loy ka pyat ka and our God is a good God. Naling Peterhead. Boy, are you kitchen get you loy, but boo up your will. Be jarrighted. But touch a jal belle walk here. Really night up your will. And be dodge ben. And then, abe ben, can a tape. The mook tape it, temene yokuping. Church at Youngton, to Chenia Garden. Yeah, so church at Youngton, anong to Piet General Tintana, along a sape. Aywa, so what you really yen welipio, kelke and bedilong, enongin, kubarit one yin, nitem datok. So can I ben whopping ale? What does that mean? Ye chukurato obeben, a baberit can yin kuen, but not yin kuen, ko I can get pure the way. Berit can a cake at them de tok. In a case, summary can. Kachu ka pingitana, a pure to balam, kiben wa jam. Eke ye chole sexual immorality. Sexual immorality, a ye tong den jing, a chitao ke ye bel. Chitong jing, a chitao ke bel, kwa chito tong padang, will cordiar. Yene ka ben wa ya focus then. A topic. Eke ye chole sexual immorality. Itong langalit. Kuka we koi diet na a chapping a pet. Eke ye chole kor. E kanisait. Koi to kanisait. Achirani jam. Achena abunu wait. Abuna che wait. Achike do you ke wait in. Abundia ke kai wait in. Kukoi ko kuwek. Abi lwela akene. Koi ko kuwek abakar. Because ache kiyene ko jam. Reche, ache kiyene ko jam. Eyene ko guriyoch. Echaka moch. Kache wende chol ko bejwer. Ke kaka. Chi chol. Ako diak. Because ero loy kiye kilwela kabiyatian. Ache reche abeto. Bade chanera tian kwa yetian kwa chirani jamien. Eka chole yen yalegam. But kene e deadly. E kene. Eka chalo manya ber. Kwene ka topping no mutene pen. Kwa chirani jam. Kilwela ne nana yak.
cho ka en war na che wer ne le ku ki chen ne le che a le ba wer ne le bi a re rundi ku dere to ku loy ka re chen loy ke kul to chani chiran le ba de kana le chan bu ko kon a che le ku le ka nong ran le kwa le no e wer ne le kwa bu ko kon le ne le ka chiran ken we e pin no metene ran bi jam ku le han chen go right e ka ba ke de lo ke ne le de ba te le ne le de pan ne le mane e ja le bu ko ke pyo wel so balam e ato le terich a kwen bung nambai chugdite tero kuro abalade tero ku diak ku bere lo ba yi lo ti chiri te ko mani na yi tero ku dik ba yi lo ti diak ku to e balam ka jema a chera na bach a chen le ter jam yen kuna ber ba ben le jut e ka yok a chen John jam a chen jut jam a chen Yesu Kristo jam so yen rana akor ku buting ku buping a pet his spirit ato kanisa balam ran ping were ping no knowledge ana wan bo mit ke Israel go melik nong meling chol balak ne yak ping lo la ka chi pioche go toy chan balak e rioch a chi ping mana de ke mit ke Israel a bo ku kan ko dele Quran yen ke thor ke ne ye ayeke tiam so balak melik king balak ye meling Moab ku Moab wan bi mit ke Israel gon ya le go le do ke jak alwe ka mit ke lot alwe ke kwat lot yen ke wen emane apre le do ke jak aka ke to ke ke be ja banawa na la mit ke Israel ben ke melik de pane e chole balak go le betor ke ne ke batani mana de ke betiam go balam go toy koch ku yine ka karipa le lo chal ke bela ben be mit ke Israel be ke balam achan chi tong betiam be ayene tiam yen balak ko cha bela ku le balam yene balam go ku le an be kon la ping nong nyalit so nien ka na on wako kan nyalit tule nong in le yinga ka go le ke manada ke balak ene ka jam e belo kan ke koy ka chan be mit ke Israel be kala lam gon ya le go le dun la won ke le ke chin ya le ti ko chin ya le ke ti a chi le bakala to ko ar ku bu ping ken wo koy ken ya le
Na piang ki yen ke lwela nge lo en lu amel ku nge lo lu jok ku nge lo en lu kin ku yemen ya le ke chilo ke le bilam e piondu ba ku dun piondu ba jal bela korte dun le yine korten ene ka le bin karadu le yo. But as a child of God chiran le bilam chiran le bi te nle so mo kwa piata kana wan kin ne le chilwele chan mit ke Israel aka chikaloy ko ni ke chok don we krisano chiran le bo te chiran le bo lam ko wel kan ne le cha yen ke kotin so we be ben yen balam ku le wet ke le lan chilo ko le ne le chi chalo chan ke chi ne le ti chiran le be ngade chiran le be lam o ko ka duk go balak go lo ku le ke be toy koch koi wer ke koi war ko to bani chi man yi vice president ko yi you know general in the army ku le bar le ke dun kor ben abayen ariom dun kor ka bayen berkalato so yene bala manon ka ken ye ka le te ne ye tom le ke wet ke mana de ke chin ya le ke bata che ke be bi yo ku le nien ka alwe an be bela ping nong ne mana tu yene rane e pioro anong pio weu ko nong pio ben ya le lu so yen ene keran on yak ping go ne le lor ben ne le che pio mit a chane bala ma che tim pio ene keran on chena jong ko ra le jam de le ken yen a jong ko le yong yen yu yen ra a ken ne le cha ken bela gam be mit ke Israel be ke chien be ke lam ba te bela ku le te ke de lende ku le balak le nyut te ben mit ke Israel be ke chakot ti le yene ke diar yene ke nyir ko mo wap chan bi ke wet ke chalo ku cho ke chim e mit ke talja a sexual immorality anelich balui ki ne kresano ku bajal ku balokor mit ke Israel ta ake to ngadich ake to sarai so anong ake to sarai go kelo ku leke ken nyir ko Moabite ku leke cham ku leke ke nyir ka kor nyal inde panyal e pio beriaka koyon ka ko cha beto ran gak lola ke chir biana bur tero ko diak ku ka totene atotene balak offer money so let's see tene petro de ro chok di to ro chok tier kudich
ajam le alwele le adul piet nyang we ku yei ke we ku kwan ke balam wende bo war chok mane ni aryup derech ni aragyam derech ebedil ewene achi bedia ke nyuth rani chol balak achan briyaw achu ping kene anong tede totena Lila, so God killed 24,000. Banyuth we get to chen and yale chen koto. Alwela yet they are the ones who, at Balaam's advice, entice the Israelite to unfaithful against the Lord. So against the Lord in the pure incident. So that the plague came against the Lord community. So one chen ke kene below nale che pure beriak kutui ke bej alwel tong jien ku ke tong padanken e ke diar gup ke agam wel ke balam ku choke ko ke Israel rej bandit ne kur de pure ku kene achi akunum de ko ke nelech ben chalun jok. So people died. Chating ke chi balam chelo emit ke Israel achi ka bedia ke choke kop kwerana achi bedi achi be piot ku ke yipinga no nelech. So balam achi ran piet eran koy ke nelech aye ke kor be ke nyai nelechuk. So piot balam e kanisa ayene ko to ye cool anong societies anong culture to Africa achan buting e ke chole sexual immorality ku ke chole kore diar or ke chole bel or kene ke yene ko to griyo bilwel ku yene ke ne lele ko na na lore culture de Africa anong cultures kok leu bene wa ku ke kresano ale be nyalia nyir ke diak ku lele chike kor ku lel culture chen ke tatina be ka rok ku ka loka ni zarana ku kanisa chen ke lel e kene e pioche balam man jam ni nelch pate koy ke nelch kop non culture kok moj alu belokor kuna choke ping ke kor kalela chen ke tatin nelch it's not good ni keresano but ye culture ye lele ke chen ke tatin
pio cho balam is only na nge tik yene lo yo lwele ka lwele tik na ku ka dong yet but e pio na koch e ben so wal wel nyali ran che pio wel e ka chin nyali de pan nyali lwele ran che pio wel e ka chin kede a lwele a we ku ka cha ka ber ba ngade cha pio an cha ko wel a we ku para ko kin ka pio wel ke ka jem nyali ke ken ke le wel ke wa pio culture da alu ben moch alu beti gwan kule ting de tiak ku ka kin ku ka chilwe kule bay or le tian but alwen nyala chalwe kene halele ke rajesin a ba ko lo e chana chi culture chilwe ka chin ka tatin ku en alu ba lui ka dien kar alu ba korediar chien kar ke ku alu ba lui kan culture chin ka luyen but nyala in the pan nyala ke alwe no ko no ne cha ka ti biana bur tero ku diak mit ke Israel ke chilo korinir ka moab nyale pioria kwa lel bible nyale it's the same yesterday today and tomorrow akira war ani arwo bare chilwel chinyar kanisa kor beke kaka buke beke alwel chan bu koy kon non kanisa ay kokto chimane diar arur chin nyale ka loy achi ka yir Adam yangayut Adam kawa Adam chin nyale achi lwel ku lwel yin te yen pinnum be amasul akata pinnum go kawa go ben bi ku yir Adam kena ken be beto belo chaten chin ken ke lo chaten kanisa kabune kanisa akor bi nyina tit ko chin ale ka loy kor bi nyina tit chaten e bende ku diara e ka use kunang King David on ben lo be monyranda monyitik alo beno tana korting ku King David yenga rani chin ale loy a David e be adia akol ku wako ni ale be pal kareke ene ka chen David erad will vela ya karad will loy raje ku e be ka pol David erad will Adam e kerad will Adam e chiti golele cheti ngon cha yenen in cho chalun bana che pure will edi che kan ya different Samson rani chini ale loy gonyan chol Delilah a Samson e chole lo Philistine ne ya lele ter ko tin e nyan Philistine but e Samson e chid rhino ku Samson e kirir
Korea de alwela to nimit. Nyani ja chole TikTok. Riedun gola beleka. Go ni ale jal no ngi. Samson e beto. Tombe dia kelang nyalech. Chan belonde. Betol. Bate beto. Damanon. So sexual immorality e koi now. Kuke koi ke nyalech. Chinyalech alai. Akor bi nyina tit. Ye moj wala ye tik. Akor ba nyina tit. Because jong raj. Akor bi yin. Riok. Kulon wen chinyalech yenine. Ayen kaya akor bi riok. Ana chi ka chi chok. Kelo na chi belo. Kukiye kor e kanisa. Kuke ben bende. Cheman chen ben e ben. Koi bi pio chila. Balam. Yamanada ke sexual immorality bele chin kitatin. Kube koi kok. Birutiane kanisa kulwel ka kana chin kitatin. Kanisa de Catholic. Ran gak. E belun. Because ake loikan. Abun ki jamiya ke abun ki Catholic. Ake lwela ke etaj kene mit. Achi mit. Bedir war ko gwel ke keke. Sexual immorality. Lwel ni alechin. Nyai ke kanisa ichi. Nyai ka. Nong rani token walk tene war. E ba long den to watin tene war. Wan. Rin ka chaka belwe. But yene ya bun ditarete rane pana. Loke nong jet. Ale bu wait tene tadon wan. Kule wait that year ko rotida chana nong tier. But yen e chelun e rechich. Sexual immorality. E chelun tin. Kujel chol chiran ni chen. Ko yen nyala inde pan nyala yelwela ana dai. A chimi ta chibela gwe. Wat kero. Kwe moch. Aka ye ke jor. Te leren tini ka lwela hai baka loku ku ka piyo ke kumu bata lwela yela tach kene keka. Yo wet ka. Go ke ben bika ku gwel ka. Go kadang. Go jai. Ka ken loy. Go lo ko ya lo mahakama nam. Go lo kule wet ka chol. Kule ke mat kene mami ken. Kule lo ko achi lo mahakama nam. Kuyini wet ka. Million ke tiro. Panden to wotin. Rane pan. Aken run benau. Run ke wana bach. Dom saratan kuto. Dun kuye pol. E wel ke nyalech. Kudun kuruti dom. Kunyala inde pan nyala chilwele ne. Alwele anmuk. Alwele ke kaka alwele. Yen man muk. Tape. Temot. Etogro. Ai will ke ka korbe ke lwel. Ache will ke koch. Che will ke koch. Ha will ke. Will chikale walk.
ku wele ke kanisa ke ka korbu ke alwel na ya kan chile banyu che kolo kulwel ke kaka ada chane chilwel kulwel le aywa na nong ran chituch ke lo wer ne le lwel and I encourage abun koi we to wer ne le bi ke ka yin la bi ka le ko because ke ka ai deadly aye culture ka gam ka chin kitotin ku culture ne ke lo kanisa but alwel ne alinde panel alwel no we diar we chak kurba ka blame but there is something in the Bible erur ye ko chin ale ke lo ye ke miet pin through diar but ruria ye Bible ye lwel ke to pion rantin akira le bi chur yong no me ko le te liu pion dutin so wo kor budu no nyale budu no nyale ku bin nyale bo wo kon nyale inde panel bo wo kon bo wo be ne ke kakaye sexual immorality yen ke chi angade a chi Bible chi lwel tene ya alwel Bible alwel le netik yenang riu ne koj yi kadia kuna again eben chechwal ne ke bi nyalej ne ke bi nyalej ne ke bi nyalej abel ku makor luwe ache ne lwele alwel nyalej yak again rio marriage yak rio respect alwel Bible palke last non kiye choy last alwel nyai ke last let me see nanong tabane yoten I will chinel ke god ke ka karba ke alwel yeah bungu John twing chuk di tro chuk tiene tier kudetem alwele katon pinnum kadia e korej de gop ku korej de nyin ku pyondit de pir ache kaka wun akaka pinnum e Bible last pyo ya nankor alwel Bible ka che kaka nyalech akaka pinnum and the only way ben wog ya tem ben wog ke kaka ya tiam e buru chor nyalech chan bo kun because jong right to ken ko chele we korbu ko yir chale we ni tong Israel yen the same tong lura to kam ko chinele ke loy ken jok
Queen ke chok da kanisa. Kanisa a koi chinyale ke loy ku ka koi chinyale ga. Para kor bi jok kor bi ke dia ke dil ka we. So ke wil ka a kor bu ke a ping we mi ta kai kwa. Wo koi jametene ka wo irun miet. Ku ka chinyale a chi lwel ku lwel le ran cha wa lo chi pela wa no ye lwel wel ka we pio. So you could nearly do a leg, the kite in the appeal. You could nearly in the panel do a leg, the kite in the appeal. Kaka. Nearly, the little witch of a palcare one. Take a pet. Capiatare. Quabi low piolo, yimby pure leer. Yimby pure leer. Abi you coin. Mileage, anong koi cock, and a yaka chanacha lil. Could ya pure red. Ku kene era dilping. Manada, kakanong, kaya ben na kanisa bi kanisa briok. Anong koi to good chairman. Na lord Facebook yene kayo kek. Diare yene tikyu jam kulele ke joka ke tocha. Akul ko ku joka le bi jam tigrer. Kwe chan be ran abuna kanisa blariok. Kuna chabun chiralo ye pet kaka lonwe. So wanong koi to. It could be kanisa la riok. Kukache dururi biya kanisa building to ko tinini la riok e yin kuen. O koi kenyalek. So kor bunyina tit. Bunyina tit ka e ben kor ke bi walwat we. Bi wala re chieng nyalek. Akor bunyina tit kek. Bu pioche balam. Bunyina tit yen. Kuchuga. E kanisa nika jem nyalek. E yin we ko daika. Ku koi kok bila dai. Because ran kiran kanisa kalwel ke tuna achi kepeng. Wachin ke datin. Wala kor bi kanyi. But yin kor ba kepeng. Ku bu koi tin. Ku bu koi chap. Kuna yoku loy pet loy. Ke bay kwa. Beto ke kerer. Jong raj. Ke chole sexual morality. Titong jeng chole kore diar. Ku bel. Ke chen jong raj. Kor ben pin nam lew. Kor bu nyin tit waker sano. Chubi a loñ ne keka kaye. Chubi a loñ trap e jong raj. But bu ya coach ne wilken nyalej. Adoika. I can nyalej a piataret. Nyalej an yar walk. Can you imagine? I ja waj loy kalwele wele pio. Wele rat. Kuna chami a ting. Kadi ke chipal kare kwelwele wele rat. God is good. But be a good a buchina. How long? If you die today, that's it. I can keep your will. Can get to do. So na chai kul chirikul ting. Kin do nyali chale ku teach bipal kareko ku welipio. That's what God is saying. In kekalwel nyali in the panel.
because he loves you and he loved me. Achiran e yipioj e kapiap eran niarin. Ye niali chani arwo. Ke kaka achie ka leten ke koch. Kuka achie ka jemen ke koch. Kuka achie ka luel achan bi yor go. Kuka achie ka luel achan bay go ngwet. Achie ka luel achan be keter dun chaloy beladuo. No. Alwel ke because niarin. Kuka alwel ke because achan chibeto. Na ye ranch nelegan. Ka kun chaka loy duni ke ber be yinum. Kuduni nong ke ber chabi ke yinum. Because you have been forgiven. Ekene effect ke chinale lwel. You have been yin chupal karaiku. Anong ka kun ke chaka loy wan. Kucharad well. Duni ke ber chatek. A chong nang ke bi ke yinum kuduni gam. Because alwene aleni panyal ye nini ke ko pala wej kuna chi pala wej e ke chin de bere to kwe ku yin to ki ni free yin to ki ni free from that kwen ke yin ne ale lwe halo well pio meaning ba jal e lon rechi a ko dia ke chate lon ne ka jamen ka jem bible ka and I ran to give you war I. You are good. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. And on koi chike will ke ping. Kuchiat keten. Kuchiwa pal karego. Glory to him. Tia inong nialing pir. Tia inong nialing jawata. Mano wa pal karego. Hachirana walked up in the matene kerai loy. Whether ye tick, whether ye much, kwachi pal karego. Praise the Lord. Our God is worthy to be praised. He's worthy honor. Hachin gatung kaniyen. Nyale jawa. Nyale jawa. Dukuroten. Kuchul ku piot kwaye. Buwag bukuny. Enana yak. Na nyale kin ben nongen. Edi diay kan chata rechi chaguche kul. Kukaichen chakaloy. And they're in the panel. Kuchuben kuchukanyaila. God is good. Abaka kunyai. Welipyo. Repent. Welipyo. Kutinyali. Kwa bati. Abati. Because will can knowledge kakin tikalweli yetok. I promises kukachin keke nyai. So abun ke will ka I will kwan. Kresanoi ke kaka I will kwan. Kurana gari yechu kirto. Halwele malaika ay de Kanitha de Pergamum. Ekene jelwel ranong yit. Kene pinke wilka. Yin kuen. Kurana gere. Kwanyirat kwanyinelit. Jelwel ranong yit. Kene ping wele jongdi lejik. Ke kanisa ay. Alo kache Kanitha taka. Halwele ke kanisa ay. So, yin kuen. Kuwa wait cake. Kukeni near and walk. Inika wait and walk. Jong rache ben, bebenak, ku bebe riok, ku bebe kwal.
Neling de panyal e benago kunang pira there. Do you think neling leu bekeda cha kulweli ka ketok in dead you are finished? No. Pira there to. Kuke promise nongin kuen wokeresano. Neling de panyal e chilweli ran werot barad wel. Alweli yinba yen mana. Bapanyal. Near the pier bapanyal. I don't know. But it's a mana bapanyal. What you really yin? We call die in a chakating. Alweli rin yin benerin got a courier. Kukabiyeni. Kuyini kabekini yitak. That's a promise. I'm nailing the panya. Kwakor bukaya lum ke kaka. Because promises chikela brem. Will chenka brem tonum. Arloy guchek. Arloy kukachu kating. Enang kwate Israel. Kukachi chenka watonim. Aloy rit. So lumuke kaika kwa. Wakaresano. These are ours. Tenke kapiat. Kapiat bin yale be yen weka. Lamka. Umoka. Adendu. Patachini yale cheche jalwel kulwel ran. Chi piowel. Kalwel yen abeben. Kene tape. Abeben kene tape. Chocha tiang da. Because abeben kene tape. A book, a revelation, chogdite, tier kudangwan, chokti in a ditch. I chab a bear queen. But a year lele yen of a ben can a tape. Temot, ye rot chog bay near talk. A lele yen of a ben can a tongue mot, can a temot, ye rot chog bay near talk. Ben, you know, alwel tongolengelit, alwele he will rule nation with iron rod. Kube kaya dog na one width. I did tong jiang one width that iron rod. So nale ben, kuyin kirad will. This will happen to you. Abukoj alwil yen aben, abukoj be rule with iron, nation abaka rule with iron rod. Kube ke ya dog no one width. I hope it ngade. Abala queen ebu munyot chok di te tier kudangwan chok ti en dik. En ke te chane beyotin ekloyel en ye chukarto. What does that mean? Abben kenetem motok. Mitko mitakai kwa. Weden yaleja meteret. Is very good. Achoglo be cher ki yinde kulumen kaye positive lumen kaye kabi konyi ka konyi luminen kaye kabi konyi ka konyi. So I pray that ke wilka bakalum be yin kuen ba wakony wilka knowledge wilka wada ye chukarto jirot gam ne yin kuen ku watch ke spoil alela na loy ka piata kawe baka loy kan ha baka piat loy ku bi rio ha che ka piata kan
So we mi ta kai kwang e kene yene ke bayen ba bi cher kene we kele nyalek le Kanitha de Pergamum chu piode chu be mar luek be ya wel ke nyalek ke ben wo ke ya koitin ku ke ben wo ke ya tatin ku bu ka culture ka ye culture ye ke loyalty chu ke be ya be luek ku la ke kaka akai okay akachen ke tatin batarach en yalenyen pio je balam chen balak pio je chatting dokerut elwat way roti anong koy met kun bakulela baria ke baloko kene loy le ko kene ko loko korula ko loko no kalwel no kalwel ne ale ke pio je balam ko chin ale ke chikor chikor beranda bowel bad way so when anti jamare to yal belan bako chitene neren ka un ku jong di la jik wa bon nim gorpin wa ut kan yalech ya ka long e koy wel kan yalay larbi ya ka long cake Knowledge himself na ler ku werbi ka che pionde ka che pet so ya ka long walk ya to kan walk boya kon ne welke ko long do na rer aya ke kresano pen long de na rer so ya ka long every day ya ka long rut ya ka long mit kon ya ka long mit akai kon ya ka long ror kon ya ka long diar kon ya ka long met kon ya ka long kresano ya ka long koy were ne lel bi ko ya ka long koy ka pinam ya ka long door I should say koy ka pinam I don't know I don't think le ku belong ko koy ka pinam but wala belong a door okay so what one in gorpin wa ben yalinda bu do lech ku ke welka na to nyalech pio ka ben we ka bela gok kwa ben we ka koy ko bela kun good ku one pen Benydit nyalen ko pio na tie ku door ju do lech baba ne pio jin wa pio in wa pio ne wel pet choma ke wa pio baba ke wel pet kun ka achiran walk lo bekenye nyi choma ke ni pio ko ye ku ye wa kon ne ke baba ago ku ke ya ta ago ku ke ya remember ye wa remind ke baba kuna yo ku duror ke ni wa kon baba ku awut kun chakaloy baba anya yin to wan ke achu tingo ni to wan yi Paulo ku yi Petro abaya lelon ko lele jok atona we jok ko akor we bad we baka kon ye wa kon baba ye wa kon ne jaka dwom ye ben kanisa ye korbi kanisa bi beware ye wa kon ne koy ben no ngabun bi abun bi ka brai ya bun ye ka kon baba chi bi a piuj ne piuj chirkana baba wel ke wel ka piuj baba wel wa piuj te ben kai piuj no wa ko pal wa karai ko baba ku ye wa kon bu ya ka ku ke ye ku kelwe ku che ka piuj ko baba nyaye false teaching kon wa baba from false teaching kon wa baba from false prophecy kon wa baba from all of this pal wa karai ko baba kiran walking way ko kiran walk relo anyiku that you are a good God and I tell you
in bo pal karai kwa ko chirani pio wel e ka pal karai ka pal wa karai kwa papa ko chika pio wel papa to wana would could bless them my father chiman chen wo ka ping mana de ka ko chi ne le ka ti ai chiran le ka lam we hold on to this teaching papa to this truth to this promise. Be with your children, Papa. Guide them. Protect them from the enemy. Amen. Thank you so much. Pure da. Wabakojitana. Webelo pialago. Kunaton yale pure. Kawababa baroma kolda. Webelo door. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. Thank you.